Tunia hin tu ka ala nasata ahung viral kit Bollywood comedy actor minthang Raspal Yadav chungthu hi achom lamin themkhat ihet khamun na seitin. Raspal Yadav hi Bollywood comedy lam akiti tingle ama hi superstar kha hin hinla tu hin ama hi zelin aumin hi 2000 kuma kun 2010 sunga cho Bollywood comedy lam hi aman anapo a actor minthang ta honjong a film wa pangdinga ana deisa ama ma jengo khat cha hi aji chu ama pan na film kiti ho zo si chu min nom asa phot jing a hi le iti dana hitia actor minthang ta khat chu mi hlem hla fraud a hi tia ki saya case za chom ki bol khuma iti dana zel chan ge hlung thei ham ti ho het chen na dingin aban banin anavio hetin Raspal Yadav hi fraud hi mong ham a hi lo le midang su hil zia zel lu zo hiding ham ti ho inavet ti hi ama sain a hin khoma salam them khat ga seilewan Raspal Yadav hi 1971 March 16 ya chu Uttar Pradesh a Sajanpura anapi ngai apa chalo bolmi a hin anu wang chu ina insung ima vekol lebo a hin ucha mi gu bahibin ama hi pasal gubla aneu pen hi zin imalam zo si ama degin abailam na changjong anei ne hi Raspal Yadav hin anewa konin actor khat hi ding hi atup jing khat hin ain kote ki thopi na dingin to thei anatongin sumlo na to masat pen chahile pun ki huina company khana na to chahi kol ho chin hlang pi khat tabangin ama zong hin khangdong cha hin ji ananein ajine ya chun kumsom ni bo ahina lai ne hi ahin la wang senum ta in azinu chun achama sapen anei hon na chun anaw nei na in anada thaki tain hi je chun Raspal Yadav chu pagong ahido kita ne hi chutia wang se na chom atu wangin athanup na acting lama chun nasatai na ki pejingin alung tup chu mo pi hla jeng ding anum poi ne hi heti chun Mumbai National School of Drama and Training anazoin ni khat le actor min thang ta khat ahung hi ding kinem lel lo hilin anapang ne hi heti chun a main hero hi jong le Bollywood adinga to nalama actor min thang ta ahung hi do tai ne hi Raspal Yadav hi milung lin ta jong hin miki thopi nalama pan nasata anala jing khat jong hi Nawazuddin asaina khana chun boina ha san na tu la chun Raspal te inin an ho jong anane ji in Raspal Yadav in ama se hilawa midang ko hi jong le pan pi ngai ho adon da apan pi lo aum pui ti in asain hi Raspal Yadav hi apon pan nazalin TV show za chom in ahung ki mu panen Didi National Enjong ahung kila atai ne hi heti chun ahung khang kau tawin 2000 komin Jungle kiti film Ram Gopal Verma direct na nuya ki bola chun ahung zaw panin hichi chu to na comedy lam hi jong le analo hlingle jingin award zong anamu ne hi hichi zo chun slapstick comedy lam ahung win che pan kitain hangama le phir hera phiri kiti film ho chu nasatai ahung hin in hi le cha ko na chun to nalam film ho chu nasatai in ahung min che be ta ne hi Raspalin ga he thei dinga film anatho amin thang them khan ho chu muji shadi karoge garam masala chup ki malamal weekly bhagam bhag le bhul bolia kiti ho hi heti chun comedy lamin nasatai na hung min chen Johnny Lever le Govinda anaki thu tu chet bangin Raspal Yadav zongi Akshay Kumar to anaki thu tu selani ne ahile imazau si hi asan phat ti chu alolhin phat hi su phat su ke hin 2010 komchun Raspal Yadav hin project to piding ta khat hi anagong ata pata lapata kiti khat anasim do ne hi hia chu Raspal hin ama monga kona script zia direct bola ama film mama chu ek bolding anati ai heti chun hi che project ading achun Murli project private limited te komin krol nga loan in analai ne hi chi sum anapi naw aji chu ni umin akisain akhat na cho hi le investor te cho ki het pi a hi ji o hi ti in asayon ani na cho hi le investor pa chan atu pa chu a film bol na wa cho a main actor a hi sa ding ti hi ahin la Raspal hin hi chi akinop to naw cho zui talawin ama zo a main actor ding ahin gong ta a film budget chu krol khat a hin film azo su na dingun kum khat sung analunin asu lu za no budget chu a budget kai sangun nasatai na hung tamin 20 crore lam lunin anaki sei ne hi heti chun
a film bolo cho ahung ki release ta na hile box office in 42 lakh bo alo do in hata in analo samtai na hi Raspal chon asumla chu lepi ding agozing na en ahin la Murli project de chon case a bol khomun a invest bolo chu amaho in sungmi khat hero a pansa na ding tia a bolo hin Raspal lead actor hi na ding a hipui ti in apangon hi hiti chun 2013 kumachon a legal team hon akisim thu signature khat ko nin ana submit kha ve na hile hichi chun case tha khara hin sim do ve kinin hi je chun thlathum sung jelin ana umlo kinin hi hichi zo chun sumlo thei chana loading anangai tu kinin platform new ho a na hin tong kinin film ho azong ahung pang kinin hi zong le anakining hling zo di pu nei hichi asumba sa anading chun phat api be diwin ana thum be jengin hi zong le kutnin phat dang api be ding ananom tapu in hi je chun 2026 February tha chun Tihar Zelin anaki pilu tai nei mi abangin ama hi mi hlem thla fraud a hi ti in aseon ahin la abang chon ama hi thil phading de film lam thupi ta ama akona bol do ding tup khat hiya a project fail kha hi ti in aseon hi aji chu ama hin a project fail na akona sum tampi abat do ta awangin Vijay Malia ho bangin India da lain azam mangpuin agam sungin aumin kita ta in akimai tu pi nei ama hi film ho a comedy lama dinga akithopi iti dingham psychic mai hin serious role ahin la a hile mi pi in anasan thiem jep lo zo hi aji chu ama cha tot lama apan ding ti chu mi pin adei sa wa avet num zo hi ahin la ama hin comedy actor se hi ding sanga ama main actor hi na film bol do ding ti ahin guna hi le agyal lo lam pe a hi analo sam kha hi iti hamin comedy lam se achun ana focus hen lang hele dunia adin mun sanga hi a Kerala nasata alo hling mai the hi ahin la mi him hin apha khat ichana hi le apha che khat chan be a nei be ding kiti hi kegel chi ji hin ama personal ambition je a hi chan hi hong thlung kha he ding hi Raspal Yadavin hi chana boina atuna hin actors min thangta ta izan ham akithopi ding na hong kipidon Sonu Sud Salman Khan le Ajay Devgan tihon ngailut na nei ta in ahin pan piu ne hi Raspal Yadav hi mihim a million sa semin angai sangma male aloi agul hon jong aza bol tau khat che hi Raspal Yadav hin khat vei decision la khil jin zel chan lu na anatu jing ta jong le ahin huin wang alo sampoi ne hi aji chu khoniao cha khana kuna Bollywood chan ge ahung hlun jawa comedy actor min thangma ma khat ahung hi do nei mo hai mil theilo lo len na lin ta khat che hi ama chung thu hi tu chanen wang hiti chala hiti kichi nai point hinla phanong che in tin imazo si hung kisutu te ding jong kin chana mi nei tu nya ding in chan chen tin video kina ki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.